खुरुमजरी ISTV के पाव में ताबिर सिंबु तराम नोक्सरी आनमरमरु पाव पिजरी पावमी सिंह की पेंशन स्कीम मरी विडो स्कीम की सेंफम हैंगर हनग्रे मणिपुर की पावमी सिंह लौरी बथौदांग अतई स्टेट सिंह येंगनबदा करिसु तादि हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना आमजू की मपोक कुमोन थोरम फोंदोक्रे मणिपुर की सागी प्रोडक्ट हैंगर हन्नबगी सेल की टेंगबांग पीबीनबा मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजना यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर की पुनिंग सिंसिनख्रे अमदी ILP की थौमी तरेत बेल लो हाइबे यादबदगी थास की कुनगमापन फावबा जुडिशियल कस्टडीदा रिमांड पीख्रे पाउ संदोंग पिजरी मणिपुर की अहल ओइरबा पावमीसिंग पीरिबा पेंशन था मदा लुपा लिसिंग अनि ओइरबदु लुपा लिसिंग मरी ओइरे अदुगा विडो पेंशन ना था अमदा लुपा लिसिंग अमदगी लुपा लिसिंग अनि यौरे लमदम सिगे पावमीसिंग लौरी बथौदांग असि अतै स्टेट सिंग गेंगनबदा इनोप नोपते हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन आमजुगी निफुमाथु सुबा मपो कुमोन थोरमदा फोंदोक्रे हिरमसदा रिपोर्ट बलाविसे Ngasi Manipur Press Club ta pangtokpa All Manipur Working Journalists Union gi Nipumathoi Suba Foundation degi thoramaduda Chief Minister Okram Ibobi Singh, Works Minister Dr. K.S. Ratan Kumar, Amju gi President Wangkemsa Samjai amadi atei ahalwerba journalist kaya su sarugyaki Amju gi Secretary G.N. Naukchana Paumi Singh na thengnari ba khudongchadaba kaya sing asigi matangda wafam kaya phongtokpaga loinena Union asigi chahi ani gi manungda paikhatkiba thabak thoram kaya gi matangda wangangki Works Minister Dr. K.S. Ratan Kumar na Paumising na thengnari ba awaba sing asi khangi maikai kya dagi Paumising da pirakli ba awa chaitheng sing asi Paumising na khang batabani hojik hogalakli ba Paumising na masagit ithaudang mapung fana tawningbagi apa mapungdoki Manipur ki apoi standard of journalism se mase apoi national level yembo tamna apoi parda ade na highway madhura mutta I salute our media fraternity senior journalist, veteran journalist, Mokweda, Kai Nazaradu, Uchari. Tharumgi Sarukamoina, All Manipur Working Journalists Union gi founder members in the Su, Kudolpot Kaya, Union gi Maikedi Piduni Kaikunabutki. Union gi President, Wangkemsa Samjaina, Soglising Machamapan Humbudra Mari the Linkatkiba, Union asi Housik member Chamri Romlere, Paumising a Press Council of India Madi, Union asigi Court of Conduct Ngak Nachatpa, Tangai for the Haiki. Pensioners singi thagi senpam hengrit kharabasu DIPR na file process tawbada thengthabana ayen ba senpam phangdri haiki Chief Minister ga tanarga Corpus Fund semnana bohonari Union asi Indian Journalists Union da affiliate tawduna Manipur da National Conference ama atuma tamda pangtuklagani haiki Paumi singsu masagi ethics ngakna thabak tawninge haiba wapam samjaina phongdoki Chief Minister Okram Ibobi Singh na Sokutpa state ama oinana bohonabda media gi achobu tawdang lei irang leba Manipur da Paumi Singh lawriba tawdang asi sarkar na khangi media bu hena mapangal kankat anba mathau tai IPRC director ani thamduna amana planning amadi amana media fraternity gi oinana bohonari major department ohenduna thabak tawriba miyoi sing asigi nomenclature asi hongba tangai fade haiba wapam Chief Minister na thamki Union gi atopal lamama pinana bahonari ba sisu thabak ayamba loisilakle haiki amuromda journalist singnasu matau phajana tawduna chaukatpa amadi shanti laiba Manipur ohelasi haiba wapam thamki haloraba hana mapusi journalism da atoba sacrifice tawba mayam chi koina anamba prasaka gi side gi anamba pension oi ai na dai oi ai anamba pragi se masi pedan bari hai gi walte koi su sarkar su wabi riba journalist mayam hanaman mayam sigi moina ta ko mayam ko information ki bahai ta hai na mujhe Sahagi hana pension policy ani mirabdo tanga yenaru ni jiki pesagi pelusi si berkaitan ini hai berda ko hana sin ani mirabdo isu mari ni irsi hai consistently hai ki nahan kunamane kan barido asoi bahai si asoi bahai asoi daga nati asoi bisa smile ko se ai waro da es nu sibina imoda simada asoi ka matang da ma hamdana ba ona da asoi se matang sana semdo pa da semdo pa yana ba kai to yana ba imoda tanja ibani hai ni ini khawja ni atu da ini ai
वारुवा नजर नाई जो पतवा कहीं लेजदी है ना yang kurang dari koina dari bukan nang berapa amat tahu bahwa nang proses yang carefully nang jadi aduna extempore mistake nang se dari bukan semua yang dia buat macam si itu TV channel datang dia macam buat tahu dia bahasa ai kiba hai utara na ya macam dah ai yang ada ai begitu itu mana hari ini extempore pengang di nampol pin mana apa dari kemarin dari beliau bilang itu return species masih lagi yang wah aku nampol kan aku hendak beliau masih untuk beli sebab yang beli yang sesuatu kita TV sini dengan dia istri dengan mana dalam yang section hanya bahasa yang section haiba ISTV Pawgadamak NG Sanjoy Oimo AC Aruna Madina Phillips Amju Office Infal Manipur ki sagi production sound awat palai si yeng laga phibam masida ki fagat naba sel ki tengmang pibinaba veterinary minister Govindas Konthau Jamna Union Agriculture Minister Radha Mohan Singh ki puning sinsin kre New Delhi ki Agriculture Science Complex ta pangthokiba Animal Husbandry Dyeing amasung Fishery ki State Minister Singh ki conference ta minister na wafamasi pukut kibani Govindas na state asigi chahi ki oina sangom MT Ani Dasmik Nipans no लाख दरकार ओइबगी मनुंगदा सुमनतंगी चादा कुनमंगा खक पुथोक ngame yerum chahida crore yankhai darkar oibagi manungda chada kun khak puthokle meat production dasu chahida metric ton lising kuntra manga darkar oibagi manungda chada tara khak puthokle animal husbandry production singa sikhena puthokna ba hona bada pba ba mateng pbina ba union agriculture minister gi puning singsin ke union government Mithun Conservation ki project proposal da ayaba pikibagi damakta union government ta nungaiba phongdoki lupa lakh lising ani subna taruk hena changna packet kadaba project asigi senba chahi asigi oina habliba lupa lakh satruk yankhai ki senpam asi scheme asi paikhatnaba thadok pinaba pungning singsin ki Myanmar ga tainari ba moreda ahenba mijenga loinana animal quarantine station nama linkhat pinaba union minister ki pungning singsin ki State asida asigumba phibam asida leirabadi animal products import export tawda chauna kana bigani minister na makha taraduna lisingani subna taramathoi amasung lisingani subna tarani thoi ki oina central share lupa lakh janipan yankhai tare dasmik ani manga ga loinana veterinary institution humdra manga sana na ba ya ba piki masigi damakta lupa lakh Jamri Kungani Thadaraki, Makatana listening Suma Tarum Doemasung Taramari, Aroi Basrukta Lupa Lak, Merfudrama to Dasmik Anisino, Tadorki, Adubo, Lemau de Lupa Lak, Zahum Kuntrani Toy Karahan Bagis sent from Hosi Power, Tador 3. Lemau Riba Panasi Skimsing Packet Pinaba Atubumatum the Tadopi Haina, Ministry Puning Singsin K. Lamdamasida Inner Line Permit System Chana Lu Haibadabida, Kongjang Jangsiliba, Joint Committee on Inner Line Permit System Manipurgi, Police na Fajin Kiba, Tomi Taret Nasi, Judicial Magistrate Imphal Iski Court Putokre, Court Alupa, Lissing Manga Mangagi, PR Bonda, Bail Pirabasu, To Haibaya, the Badagi, Tasiki Kungamapan Fawa, Judicial Custody da Remand Pikre, Nasi Court Putorakiba, Tomi Sing Aduri, Sarangtem Manjit, Advocate Pukramam Arjun, Oinam Premjit, Yankopam Langamba, Saubam Rajendra, Wahengbam Sunil Maitei Amasung MD, Wahidu Rahmane. Inner Line Permit System Chana Halu Hai Nangasi, Kasamthong Tangjam Ledaki, Miam na Wakat Mipam Chatakre, Wakat Mipam Asina, Miam Santi Pami, Minamibu Ikai Kumno, ILP Chana Halu Haiba, Black Carsing Seasonaki, Amaronda, Kasamthong Pantak Pankagi, Apun Banupi Lubna Sungasi, Kangem Palimatsin Dasu, ILP Chana Halu Haina, Wakat Mipam Chataki. Nong Thongbam Lerak Youth Organization Nasu ILP Chana Lu Haibadabida Pisum Thong Nong Thongbam Leraki Imoinu Community Hall the Wakat Mipam Chataki Mitopna Missing Hangalakaba Matamasida Yellow Missing Kanjanaba ILP Kudak the Chana Hangedabani Masis Chana Hanbangam Dragana Pam Naibasing Pam Thadu Haiba Dabitoki Palel Amadi Masigi Akwebada Leba Club Maira Paibi Palel Bazaar Board Committee na Joint Committee ki Khongjang Sokatuna Youth Development Organization Palel Gilam Pakta Miam Gimi Pam Pangtokre
Joint Committee na changsilakpa khongjang khudimukta miyamna sogatpa student wing gi fajinduna thamliba mairoi sing condition yauduna thadu Palel area da anauba mitop sing sangma matamda si sang sudrabadi sangba yaroi haiba warip kya laukhre State Platform of Disabled People's Organization Sinduna Manipur da Inner Line Permit System Chanahalu Haiduna ngasi Tera Bazar da Organization amasung Disabled Mairoi singa wakan mipam chatakre wakan mipam aduda Cable Girls School amadi Tagel Blind School amadi Deaf and Mute Tagel gi Mairoi singa surugya ki Manipur da Inner Line Permit System Chanahalu Yellow Mi singkan bahai basi aikoi gi thodang ni haiba placard kya season ki Thangmai banda leiba Jingkhangam Lampakta, Tangmaiban Hism Laikai, Tangmaiban Lodung Pure Laikai Amadi, Tangmaiban Hism Dewan Laikai Gimusina, Manipur Inner Line Permit System Chanahalu Haiduna, Wakan Mipum Chetaki, Manipur Inner Line Permit System Chanahalu, Fajin Kibamusin Condition Amati Yaudana Thadu Haina, Dabidoki. Amaromda, Kairau Bitra Kuno Dasu, Performing Organization of Art and Culture gi Mahiru Singamadi, Staff Singa Manipur Inner Line Permit System Chanahalu Haibadabi Tauduna, Kairau Bitra Kuno, Salam Lamkaida, Wakan Mipam Chetaki, Inner Line Permit System Atuba Matamda, Chanahan Gadabani, Faki Bamusing Atuba Matamda Thadu Haina, Performing Organization of Art and Culture Gi, Director Tabana Fongdorakli. Mito Milansa, Akoi Lamjita Yamna, Tanjalapa, Lam Yonba, Skumata Mayam Zeki, Mayam Puna Kanotaraga, Punjan Naraga, Matawa Pangalaga, Mayam Tominasi Haganapon, Tawani, Yam Tomarisida, Mayam. Ako bengis hetagi engine bidana sisana anbiu haidana akoi phamjabani Kaisantong elangmam laikai amasung antiam laikai yauna tongan mapam singda Inner Line Permit System chanahan gadabani haina miyamna khongjang changsin ki ILP ehoga mari lainana huzik fajin duna thamliba Joint Committee gi thomi sing athuba matamda thadu Manipur gi yellow mi sing kanjanaba ILP system athuba matamda chanahalu haina Beramangol College Student Union Moirang Multipurpose Higher Secondary Student Union Anand Singh Higher Secondary Academy Student Union na davi tawri Manipur Sarkar ni eho asigi waroi sin puraktuna mahiroi sing lairik ningthina tamba phangan biu hari Joint Committee on Inner Line Permit System के मखादा Towel Youth Development Association ना Inner Line Permit System जाना हनबगलोई ना फाजिन किबा थोमी सिंह अथुबा मतमदा थादु हाइना वाकन मिफम चथक्रे ILP जाना हनबग गमदब तारबदी फमनाइब सिंह फम थादु हाइना दाबी तौरी Idno Heritage Council Herikon gi lisingani sumna tara mariam sung tara taret fawbagi thau punaba mioi tara ni thui khankre Longjam Ratan Kumar bu President Thaulaujam Nandobu Secretary General oina khapkre Paugi maraktan atem break ma lobise break matung mayam butaram noksari BJP gi nongmagi oiba political conference kaloina party asida Paksan na mingsan magi thoromama Ngaikong Sifai Awang Community Hall da ngasi pangthokre Oinam Kendra BJP Mandal amadi Ngaikong Sifai BJP unit na sin kiba thorom aduda State Unit ki President TS Sauba Oinam Mandal gi President L Ibo Pisak Lok Sabha Mikhal da mirep oikiba RK Ranjan Oinam Kendra gi BJP gi mirep oikiba Romeo Kundrak Pamsu Surgya ki TS Sauba na Senja Thumja Thingna ba Manipur da CBI sanghan ba hoduna maralai ba miyu sing serak pina ba thabak hore State asida Senja Thumja leitaba sarkar ama lainana ba BJP na kanna honari hai ki Thasigi tang taruk tagi Jammu and Kashmir gi Srinagar hatta Sarasphere yauna ba chaluba ising ichau dagi pau fauna rudraba Manipur gi Self Help Group manga gi miu taran nithoi asoingam yaudana ngasi Imphal thunglakre Melada unna nawa lupa lak tara nithoi gi pochei adudi ising ichau aduna amanga ta thonkre makoi tara nithoi na ngasi Imphal airport hek thunglabaga ISTV news na akhana na unabada district manga gi team asi hadaki Kashmir gi ising ichau aduna maram oibaga loinana yonana ba puba pochei pumnamak amanga ta thokre Sento Karagi Damakta Chalubadu, Mankre, Sarkar Maiketi Mateng Pangbiu, Haina Puning Sinsilakli, Tim Adubo, official in a Luching Kiba, Kusul Majiburna, Hanaki Tauduasi, Tasina Laibak Tibane, Self Help Group Ki Gangbuna, Pot Yonana Bachalubasing Adu, Poche Punamak Banghawasi, Makoyamna, Jauna, Ningbakaiba Mani, Makoibu, Puning Tawanaba, Lokapam Topa Tabaksing, Marilena Basinga, Lokahaning Haiki. Boy group amom na purak pasi pulap tutel makoy na pawada 12 lakhs ki Port C hai ba Kashmir hat ki mela to phamje thanamaga pulap masip mafam hat mafam no punna sangbu udab de thungre ba adona Port C loina mang ki ba idare adugi moisi nuai taba maram di sele group ai si suja nom jaraga adagi moidi
ग्रुप मी ता मेंबर तराना सेमजरगा मोइना सुजबा नोमजबदुना पुथोगा दुई प्रोडक्टुना असाइगे अतोपदमक सेल तौबा अदुगी अकोइना गवर्नमेंट की साइड तगी बेनिफिट खरा पीरगा मोइगी टीएडे गुम्बा अदगी ट्रांसपोर्ट की फी खा पीरगा अकोइना होना जोनजरिबा पोसिना मोइ ओइजना बने होना बनेबा अकोइ पीरबुदुदी मोइगी सुम मदुना करिसु मोइदा कानाबा फंगबा पोट नते खरा खजिक मोइ उपाय ओइना किवाने मोइगी पुरिबा पोसी ग्रुप अमगा अमना 3 लाख सेन यावे अदगी 2 लाख सेन यावे अदगी 4 लाख पुब यावरेबा पुलपुना 12 लाख मुकी पोट मांगरे है साबा लोइद्रिङेदा कायरबा सेगमाइ तुरेल गी मथक्ता साबा सेगमाइ डाम अमदि वांगजिंग कांटिन लंपाकी वांगजिंग तुरेल मथक्ता साबा मिनी बैरेज की फिबम माइनर इरिगेशन की पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के मेघचंद्र अमदि वांगजिंग टेंथा की एमएलए पी प्रोजेन चतुनि यंगसिनख्रे खोंगसत असिदा माइनर इरिगेशन की चीफ इंजीनियर एल गौरकिशोर अमदि अटे ऑफिशियल क्यासु याउकी सेगमाइ डाम असि एनईसी की मखादा लुपा करोड़ 3 लाख 94 चंगदुना लिसिंग अनि सुबना तरमाथोई की नवेम्बर थादगी साबा होखिबनी अमरोमदा वांगजिंग की मिनी बैरेज असिना एनएलसीपीआर की मखादा लुपा करोड़ 3 लाख 94 चंगन लिसिंग अनि सुबना तरमाथोई साबा होखिबनी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के मेघचंद्रना सेगमाइ डाम अमदि वांगजिंग की मिनी बैरेज की अकाय अथोई थोकलिबसिंग असि थबक पाइबा कॉन्ट्रैक्टर सिंह मसा मसा की सेंफम दगी अथुबा मतम सुदुना डीपीआर दा यावरिबा अदु थबक कोइना तौननबा मरी लेनबा सिंह खंगनख्रे मखाताना डिपार्टमेंट लेमौरिबा सेंफम सिंह थादोक तबा अमदि मखाताबा थबक सिंह निंगथिना सुद्रबदे कॉन्ट्रैक्टर सिंदोकपा नत्रगना ब्लैक लिस्ट तौबा याय दाम अमदि बैरेज असि अथुबा मतम दा लोइसिनबा होनगनी सेगमाइ अमदि वांगजिंग की मियामना मसिगिदमक्ता मिपाइ बिगनु हाइके लेरिबा मरी लेनबा सिंजेगा कॉन्ट्रैक्टर सिंह तांग कुन मंगा भक्ति मनुदा हननबा इंस्ट्रक्शन पी हले लेना हाइरिबा प्रोजेक्ट सी मसी की बैलेंस अमाउंट सिंग से मसी हंद्री बौता पैसा मता थादो रोय अदुगा मसी मसीना एनएससी की प्रोग्राम नि अदुगा वांगजिंग तेंथा की केंद्र दा पाइखलिबा वांगजिंग रिवर की जेजा कंट्री लंपाक्ता सारिबा मिनी बैरेज मिसु मसी कैनाल की पोर्शन दा खरा काये अदु मसीसु मसीना अखोगी एनएलसीपीआर की प्रोग्राम मखादा पाइखटपनी अदु मसी अथुबा मतमदा मसीसु डीपीआर दा यावरिबदुगा सब मानना कोई क्वालिटी मेंटेन तौरमद्रे अदु मसी क्वालिटी मेंटेन तौरगा अमुक हनहलगनी मसीसु कॉन्ट्रैक्टर की ऑन कॉस्ट हलनगनी नुमित मंगानी चुमना चथगदबा टैलेंटेड स्कूल स्टूडेंट्स सिंगी कंटेक्ट प्रोग्राम अमा पैलेस कंपाउंड लेबा आर्ट एंड कल्चर की ट्रेनिंग हॉल दा होख्रे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मीटिंग मखादा मणिपुर साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल सिंदुना पांगथोकपा प्रोग्राम हौदोकपगी थोरमदा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डायरेक्टर उत्तम चांद मणिपुर यूनिवर्सिटी की फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर दोरेंद्रजीत केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एन राजमोहन थौरंगी मरुएबा मियोइसिंगना सरग्या की स्कूल तरा निथोइदगी लाकपा महिरोइ अमदि ओजा क्याना सरग्या की थौरमतुदा प्रोफेसर राजमोहन असिगुम्बा प्रोग्राम असि पांगथोकपा असि यामना तंगाइ फदे मसिना महिरोइसिंगदा साइंस की वखलोन हेन पीबा ngamgani डायरेक्टर उत्तम चाना डिपार्टमेंट स्कूल की महिरोइसिंगदा साइंस की अहेनबा ज्ञान लौसिंग पीनबा थबगा असि पाइखटपने निमित मंगानी असिदा तोवान तोवानबा अखंग हि क्याना साइंस की मतंगदा वांगांगनी हाइके मिलालना लोन्यान यौहंदनमा अकनब खोंजंग संगसिलिंगै असिदा कनागुमा मियोइ खरना लंदम मसिदा पुथोकलिबा अनौबा डिजिटल फिल्म सिंग यावरिबा इसै कियादा लोन्यान यावना पुथोकलिबा असि अथुबा मतमदा फिल्म पुथोकलिबा अमदि इसै इरिबा सिंगना लोन्यान यावरिबा सिंग असि सेमदोक पिरगा मियामदा उत्पिगेदबनी करिगुम्बा लोन्यान सिंग असि मियामदा उल्लबदि मिलालना फिल्म अदु मतम पुंबगी होइना थिंगजिनबा वरेब लौरगनी वाफम असि मिलाल अमदि फिल्म फोरम मणिपुरगा सही कियादगी याना दुना लाक्लबा फिल्म सिंगदा लोन्यान यौहन चेरोल इनख्रबनी हारी मणिपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के एंट्रांस टेस्ट हयेंग सेप्टेम्बर की तांग 13 के अयुक पुंग 13 ताबा मतमदा सोशल साइंस के ब्लॉक दा पांगथोलगनी हारी बीजेपी लमलाई मंडल कमिटी मुख्यबगा लोइनना अनोबा कमिटी सेमख्रे इरोम इबोटोम्बीबु एडोक होइना प्रेसिडेंट हाफख्रे Laima Trip and Credit Cooperative Society Limited na sinduna फिजेट फिगाइना लैतेंगी फी साबगी तुहान तुहान बमफम सिंगदा पांगथोकिबा नुमित तरानी के ट्रेनिंग कवा कम्युनिटी हॉल द लोइसिनख्रे थरमसिदा सोशल वेलफेयर मिनिस्टर ए.के. मीराबाई सोसाइटी असिगे सीईओ एल जिबनमला स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड इंडिया के ब्रांच मैनेजर आर.के. अनामिका अमसुंग नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इम्फाल ब्रांच की मैनेजर जी प्रियो बर्टरसु सरग्या की
जिबलताना मणिपुर येलोंगई लेरक्लब योंग फी साबगी पठाप मतम खरगी मतुंग मांगखिबा याबगी किनिंगाई लेरे योंग फी पोथोक्सिंग असि ममलदी तांगलगा सु चांबा यादबगी नुंगाइतब लेरकना मतमग चुनदब हाइबदु ओइरे मसी मुत्तनब मतमग चुनब फी क्या योंग द साननब ट्रेनिंग असि पांगथोकपनि हाइके अखोइना पुथोइबा ट्रेनिंग प्रोडक्शन असे अंगांग चेंबी अमदसु अदुम साबा यारबा क्वांगी फी साबा होगलकपा तंबदसु अदुम साबा यारबा दैट मींस इराई लाइना पुथोकपा याबा प्रोडक्ट अखोइना नहांगी खंगमदबा अदुगुम पोथोक मखल मखल ISTB network की सब ब्रांच में ओरिबा मोइरांग केबल नेटवर्क की ऑप्टिकल लाइन तक पर मरम ओइदुना ngarang numitang pung 3 makhai dagi numitang gi pung 3 makhai fawba network asigi program sing yengan mangam kidre masigi damak moirang cable network na nungai tabak phongdorakle Indian Army amasung Manipur Police Commando ga samnaraga micham fabani haiban nupa ama magna phaluba miyoi sing aduna phuraba matungda police sinakre Tawdok sing asi ayuk pung 3 makhairom taba matamda Johnson School maningi BT Park maya da thokibani Police sinakraba informer ni haiba miyoi adudi AMD Firoz Kawi Garau Litan makhong dagi ni hari Langmaidong makha Thonokjam Bazar dagi huzina Sagolban Khamnam Bazar da Khamnam lerakta leba Okram Jitian Maitei kawa miyoi amana phongdor kibida AMD Firoz amadi Jitian masamak imung manung nung sinana Khamnam lerakta barada leminabani Mark na leminariba nupi atombi aduga khanarakpada mateng panglubagi damak Mark na insilaga khanahan bani haina SARS tawduna hawkiba August ki tang tara ni thoigi numidangda Imphal East Commando singda taktuna mahakpu lalawani haiduna fahanki numidang adu mahakpu fu chaiba tawruba matungda mara leitabadagi mathangi numitta thadoraki Ziten Thawal ningomwamdagi Okram Iboyai kawa Moro Mystery amagi Makhada Tagel Pataleba Juvenile Observation Home da Check Mystery na thabak tawani makoi na thabak tawriba mafam aduda Firoz gi loina bi adu thabak suba yahon ki thabak suba yahon bagi matangda ningai sangdangnaba leibadagi hawkiba hingda Dulhial Airport leiba Army ni chingnaba single loina na laktuna mahak amadi Iboyai amuk hana faki makoi lalawlup amagi mioine nongoi sizna duna mingonda ki halli Kumu yadi haidana fu chaibetana tana tamthiba mongda ornei ki haiki mara leram dabrigi thadrok mahapu nongalaga thadrok ki haiki ngasi madugi matungda Johnson maningda unasi haibadagi jiten amadi Iboyai gi imung manung single loinana MD Firoz fabani farba matungda kajitang furuba matamda mahak mafam aduda season aduna taduna leiki kudak aduda motorbike ta lakpa city unit ki commando kangbu amana thengnabadagi mahakpu lokhalaga city police station da sinaki mara leitaba miyoi sing miyot minai tawagi thabaga si matungda amukana tawigano mari leinaba singna MD Firoz matik saba ain goi bacherak pianinge haina Okram jitena ISTB news da phongdroki ana sing bagi thabak si matung kana 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 mari lena bana permission ko de so kana ba ko yana je ta thiga tiraga aba pakana na khata ki aruna ai ni o cherak se ma ti na ba ai na pa piwe pa na Manipur Sarkar na miyoi bagi menungsi yengduna oza singi damakta akhanaba thorang ama lokhatuna athuba matamgi manungda EIN pibagi thabak losin biu haina All Manipur Primary Teachers Association na thadorpa cherolamana khangalakle Amaromda MJL komphok piraga hojik phangdana leiriba tha tare nipan gi develop asi ningol chakobo mamangda phangan biu hairi Manipur Legislative Assembly na pass tawkiba Govindaji Temple Third Amendment Bill 2014 asi tana hanbiganu haina nauna Manipur gi Governor oiraglaba Dr. KK Paul da umanglai kanba apunba lup ukal nangasi amukhana wakat cherol pisinduna taksin kre hana Manipur gi Governor BK Dugul dasu bill asi ayaba pibidanaba haijaba leikrabane nauna Governor oiraglaba KK Paul bo ukal na taramna okpagaloinana sarkar gi aranba thorong kaya mukta mitjeng changbirakani haibagi achet mathajab thamli tha sigi tang taramathui dagi umanglai kanbana changsilakpa miyamgi khongjanggi saruk ama oina ngasi tongan ba laibung sing amasung khunja singna saruk yaduna nongpok ningthau palung ngamba ima panthoibi laibung nongpok sanjenbam khulenda thanane nabagi mifam pangthukre mifam aduna temple board ki makhada umanglai thamnabagi warib asi handoktriba fawa ugalna changsilakpa khongjangda mifam asida yawriba laibung singna saruk yaba bill asi handoktrib fawa chief minister Okrami Bobi amadi MLA sing laibung singda changhandaba haina warib laukre Amaromda umanglai singbu Govindaji Temple Board ki makhada thamnanaba sarkarna honariba si mapangi safuna sirum narum tawrubadagi matol chongkhalaglaba sanamahi liningbu muthanaba honabani haina Channing Lairembi Development Association ki president athadorpu cherolamana khangalakle
Gari ka sana da bamong da angangi achapot na chingmasing pochai haplaga lakpa Tata DI ama tidim lambigi ngai kong kulen da matom ta accident thopadagi second driver soktuna like na kre RK Mombis nagi yumda bomb thamlamba adu Maoist Communist Party Manipur na ni haina lubasigi Secretary Publicity and Propaganda Nonglen Maitigi cherolamana phongdorakli hauzik aten break ama amukana lobise Saitu Gampazol Block ki makada leba School Management Development Committee amadi PRI ki Community Mobilization Cum Training Program ama Block Resource Center Saitu Gampazol da pangthokre hodopagi thoramda DDO Saitu Gampazol T Opendra SDC Saitu ke Silhausu Sarga ke training asida school ki headmaster headmistress School Management Committee ki member PRI amadi khulgi chipkyasu Sarga ke Ministry of Labor and Empowerment ki makada leba Central Board for Worker Education sinduna yakai mangarak suba Workers Education numit ngasi konu mamangda leba board asigi Regional Directorate Office ta pangthokre thoramasida Deputy Speaker MK Presu Simbre Sangnaraba Economist Dr. N Mahendra Board asigi hana Regional Director oemba KK amasung hauzi Director oiriba MS Salam Su Sarga ki Manipuri Student Union Situr Andhra Pradesh Semkre Loinana lisingani sumna taramari amasung taramangagi oina nauna thopuna bagidamata President oina L Robert amadi General Secretary oina RK Zoni Bukhankre hauzik sanabagi pau lobise sanabagi pau pizari Mapan Suba Manipur State League da draw Kwakatil na Mes Mari Mai Paktuna point Taranitui Pangjuna Mangzil Thari. All Manipur Football Association Sinduna Infal Mapal Kangzibunda Tim Taranitui na Sargaduna Satariba Mapan Suba Manipur State League in a Sanaki Bamari Subarangi An Mesta M Kabamna Klasa Kainubu Goal Ohum Amada Mighty Pikre M Kabamgi Goal Singadu W Daniel Mighty N Boboisna Amadi N Bikram Jinachan Kibane Klasa Kainugi Amatangaraba Goal Aduna N Danjoina San Kibane Anisuba Ground Sanaki Bamesta Jomi Football Club now Football Club Kanglaibo goal ani sino da mighty pikre Jomi Football Club ki goal ani adu Cleveland Marnasan ki Satariba State League asigi heng ahan ground da SSU Singjamai amadi Manipur Police Sports Club ka sanagani ani suba ground na Neroka Sangakpam amadi Nisa Thamaiban ani sanagani Brajanar Kang Association Sinduna Sagolban Neprame Jorda Leba Brajanar Kang Singda Kang Kutarama Twin Surgaduna Satariba Ahum Suba M Iboyama Amadi Puinabati Memorial League Kang Knockout Kendra Wines Kang Tournament King Sanakiba Mesta Oinam Kendra Kang Kutna Thaka Kang Kut Tamiban Bupanzil Tarataret Taramangada Captain Mighty Pikre September Gitang Kunda Pangtokadriba Coca-Cola School Football Tournament Mass Commissioner Referee Oinanaba Mioi Taret All Manipur Football Association Nakan Kre Kalaba Singha Sigitara Mapan Ginung Tilpung Amataba Matamda Ampagi Office Report Tonanaba Kangalagli Kuntra Nitusuba State Level Sub Junior Basketball Championship da RK Sanatombi Bidyalaya Pangagi Team AB Semi-Final Jangkre Manipur Basketball Association ki meeting makada Model Club Chinga Makhana Sinduna Club aski Basketball Ground da Team Taramari na Sargaduna Satariba Kuntra Nitusuba State Level Sub Junior Boys and Girls Basketball Championship king asi Sanaki Banupi Machagi Ahanba Mesta RK Sanatombi Bidyalaya Pangai Team B na Model Club Chinga Makhabu Point Kunmapan Ahum da Mighty Piki Nupi Machagi Anisuba Mesta Sanaki Bida RK Sanatombi Bidyalaya Pangai Team A na Eastern Sporting Union Wangkaibu Point Nimfunipan Taramarida Mighty Piduna Semi-Final Sankre Nupamachagi Ahanba Beski Sanakiba Mesta LMYVA Lalambungna CYLC Chingamatakbu Point Nemfu Humdoi Kunitui Mighty Piki Anisubab Mesta Sanakibada Pitambara English School Laktabadi Model Club Chinga Makhana Walk Over Low Crane Hayang Nupi Machagi Ahanba Semi-Final Mesta RK Sanatombi Bidyalaya Team A Amadi Pitambara English School ga sanagani Anisuba Semi-Final Mesta RK Sanatombi Bidyalaya Team B Masung Eastern Sporting Union Wangkaiga Ani sanagani Nupa Machagi Ahanba Mesta CYLC Chinga Matak Amadi Model Club Chinga Makhaga sanagani Anisuba Mesta Eastern Sporting Union Wangkai Amadi LMYVA Lalamunga sanagani
GP Women's College na Sinduna College na Sindha Satariba Tim Mapan na Sarug Yaduna Satariba Manipur University Inter College Women's Basketball Tournament King Asi Sanakiba Mesingda Manipur College na Imphal College bu Moirang College na Dem College of Arts bu Biramangol College na Manipur University bu GP College na Manipur College bu Standard College da Dem College of Science bu Mighty P Cray Arma semi-final match hayang ayupung tarataba matamda GP Women's College mari Moirang College ga sanagani ani suba semi-final match na Biramangol College amadi Standard College ani sanagani District Sports Association kaksing na sinduna association asige playground da team tare na sargyaduna satariba Second Division Football League Tournament king asi sanakiba match da PYC karakna TWYLA kaksing bu goal ani amada mighty be cray Manipur Kang Association ki meeting makada lak thangmi ban sinduna thangmi ban gi laizing ning thau kang singda kang kutaruk na sarugyaduna satariba kunmanga suba Danamanjuri Memorial Lemarol League Kam knockout kang tournament king asi sanakeba mesta ziribam kang kunna tolong komba ahal lupu panzil taramari ani da mighty be cray tha sagi tang taba panda ziribam kang kut amadi aku kang kut thangmi ban sanagani Manipur Kang Association Sindhunia School ki Sri Gopal Dev Mandapta Kang Kuttara Marina Sargyaduna Satariba Yakai Mapan Suba Sir Churachan Singh KCSI CB Lekam Knockout Kang Tournament King Asisana Kibeda KKCO Thangwi Elangbam Lekaina IWKK Kuche Konbo Panjil Kunmanga Tara Tarukta Maitiba Pikre Young Physics Union Lalamung Makong na Taramanga Suba S. Birendra Singh Memorial Super Division Football League Champion Oikre Imphal West District Football Association na Sinduna Kumalampak ki Artificial Ground da Tim Taruk na Sargyaduna Satariba Taramanga Suba S. Birendra Singh Memorial Super Division Football League King Asi Sanakib Ahanba Mesta YDO Kwakaitel Hino Kongem Bina Philo Thangmi Benbu Goal Tara Amada Mighty Pikre YDO Kwakaitel Hino Kongem Bigi Goal Singadu N Olen Amadi Nanauna Goal Chanki KS Herojina Goal Ani Amadi N Joy Kumar Amadi Anthony Kabina Goal Amam Chanki Philo Thangmi Bini Amatangaraba Goal Adu Donald Baiti na Chanki Ani Super Mes ki Sanaki Bada Young Physics Union Lalabungna BMCB Tabung Koku Goal Amasinoda Mighty Bapiduna Satariba Super Division Football League Tournament ki champion oikibani Young Physics Union ki champion oibagi goal adu S James Nansenki Nasino magi inga sagi pau pizari ICR Lampel Party ki phangba pau ki matumi nanga sige khwaiti ki sakhi bagi chang si degree Celsius 38.0 taru khwaiti ki ingba ki chang na degree Celsius 22.0 ama nungsit yauba isimlanil ki chang Ayukta Chada Merfudrani Toy Nung Tildan Chada Humdra Nungzugi Chang Ama Dasmik Mapan Millimeter Ne Aroi Bedamaru Bapau Amukana Pizari Paumi Singi Pension Scheme Amadi Widow Scheme Gi Sentham Hengat Hankre Manipur Gi Paumi Singa Lodi Bathodang Atai State Singa Yang Nabada Karisu Tadi Haina Se Minister Okrami Bobina Amjugi Mapo Kumon Thorum Fongokre Manipur ki sage production hangar hanabagi sel ki tangbang pibinaba Minister Govindas Kontu jamna Union Agriculture Minister ki puning sing kre amadi ILP ki thobi taret bel lo haibe yadabadagi thas ki kungamapan fawa judicial custody da remand bi kre nasigi ISTV ki pau matang sila lo sinjare meng tabir basingbu amukhan